I evo nas u Osijeku. Prije utakmice Osijek-Dinamo. Odlučio sam doći kod stadiona čisto da ga vidim opet. Jer evo, gotov je. Da, sad je samo posađena trava i to će biti to za, koliko je pisalo, 5 do 8 tjedana će trava biti gotova, da. Ali evo, kao što se vidi, stadion je gotov. Ova tu lijeva tribina, to je jug. Ova tu veća, odnosno duža, je istok. Znači dolazim sa Strossmayerove. Evo ga. Znači tamo je ulaz koji će otvoriti uskoro, valjda. A tu je prva gimnazija, da, koju grade isto. Da, bome će đaci imati prekrasan pogled na novi stadion u Osijeku koji se nalazi na Pampasu. I službenog naziva Opus Arena. Da, prvo je izašlo da je to Opus Global Arena, ali ne. Opus Arena je. Da, dom nogometnog kluba Osijek. Da, novi dom nogometnog kluba Osijek. Eto, malo sam poranio pa rekao, ajde idemo mi do Pampasa malo da vidimo. Konačno opet stadion. Bio sam prije par mjeseci pa evo, budući da mi je Osijek jako blizu pa onda eto rekao, zašto ne da odem kod Pampasa. I da, ovo je prvi put da idem ovim tu putem, jer inače je sve ograđeno bilo. I tamo gore na ovom raskrižju i ovo sve. A i nisam htio dolaziti blizu. Da. Ljudi odavde će imati prekrasan pogled, pogotovo eno tamo zgrade one. Da, na dan utakmice i tako to. Da, kapacitet stadiona je 13.005 mjesta. S time da se može i povećati na 15.000, kao dodat se montažne tribine na ovu kao promenadu gore. Da, tako da ono, da, prvi moderni stadion u Hrvatskoj, ovakav. I eto, baš i meni blizu. Inače sam uvijek maštao o ovakvim stadionima, ali eto, došlo je, konačno. Inače su najbliži stadioni bili u Mađarskoj, ako se ne varam. Ferencvaroš, ko još, Debrecen, ako se ne varam, MTK i tako ti stadioni. Ali eto da, ovo će biti budući put. Za koji mjesec točnije. Da. I što je prekrasno izgleda. Što je prekrasno izgleda. Da, eto malo okoliš. Da, moraju travu pošišati jer, odnosno pokositi jer evo. Trenutno je sve zaraslo. Ali da. Pokušat ću doći na onu drugu stranu, čisto da evo snimim i sa te lokacije. Ali da, eto. Opus Arena. Novi dom NK Osijeka. Na ovoj tu lokaciji su trebali biti teniski tereni od Done Vekić, ali ništa od toga. Da, koliko sam čuo, ništa od toga. Šteta, jer eto, ovo bi bio stvarno sportski kompleks. Predivan sportski kompleks, ali tko zna, može napraviti nešto. Jer šteta da ovaj tu prostor ostane neiskorišten.
jer eto, kao što se vidi, sve je zaraslo. Ili eto da, neki park napraviti isto, sa pogledom na stadion. Da, to je isto jedna od ideja koja bi bila dobra. Tko zna, može napraviti, ali definitivno treba iskoristiti ovaj tu prostor. Šteta je da ovak izgleda, pored jedne ovakve ljepotice, da bude ovo. Ili šumu posaditi, nešto napraviti s tim, jer ovo jako loše izgleda. Doslovno neiskorišten prostor, pa da. I evo, trenutno idem prema gostujućem sektoru. Znači, kao što se vidi, ovaj most koji će prenašati gostujuće navijače na sjeveroistok, ako se ne varam. Da, ovaj tu kut bi trebao biti za njih, za gostujuće navijače. Da, eto, stvarno prekrasno zdanje. I eto, prvi put idem sad, baš blizu stadiona. Da, tu imaju ograđeni svoj parking i onda preko mosta dolaze na svoju tribinu. Da, koja je smještena u ovom tu kutu. A koja će vjerojatno, to je da gotovo sigurno biti premala za gostujuće navijače. Pogotovo tu mislim na Hajduk i na Dinamo. A i, ko zna, Rijeku. Tako da. Ili za bilo koji, vjerojatno, strani klub s navijačima. Vjerojatno će im biti premal taj sektor, ali eto, tak je kak je. Znači, kapacitet od 13.000 mjesta. Proširivo do 15. Kada bude, ne znam, Osijek igrao protiv PSV-a opet. Da. Ili kad bude hrvatska reprezentacija gostovala. Da, kad bude u Vatreni tu bili. Što se nadam da će i Modrić doći tu. Neka i on. Da ga vidimo mi tu. Neka i on uživa u ovakvom zdanju. Da, koje je stvarno prekrasno. Ovako izbliza. Da, jedino je bilo to moguće u Mađarskoj. A i u Srbiji, ako se ne varam. Tko je ono dobio? Vojvodina? Ne Vojvodina. Uglavnom. Da, su dobili novi stadion, a sad koliko vidim dolaze još 3 nova stadiona, što je meni predobro. I neka dolaze, i treba. To baš fali ovim prostorima, ovakvi stadioni. Da, koji su, eto, jako blizu terena. Gledateljstvo, jel? I neka, ne moramo ići u strane zemlje da gledamo nogomet, nego eto, imat ćemo i mi na Balkanu mjesto gdje ćemo uživati u nogometu. Da, vidio sam ovaj stadion u Srbiji što dolaze, stvarno prekrasno, što je. A ja, eto, volim stadione, pa padam na njih odmah. Jer meni je to predivno. Volim ja da i gradski vrt, ali, što se kaže, pregazilo ga vrijeme. Istina, puno je uspomena tamo, ali da, vrijeme je više da se krene. Ovo je ipak 21. stoljeće. Pa treba krenuti naprijed. Da,
Ništa, idem ja sad na onu tamo stranu i snimit ćemo za kraj terene. Da, kojih ima 7 ukupno. I da, kao što se vidi, Osječka katedrala se vidi sa ove lokacije. A i vidjet će se i most. Ali kad dođem tamo na povišeno. Da, vidi se znači i most i Osječka katedrala. Što je meni predjevan pogled. S jedne lokacije se vidi 3 prekrasne građevine u Osijeku. I eto ga, kao što sam rekao, vidi se most tamo i katedrala desno. Da, stvarno lokacija predobra. Malo je to zaraslo, ali kad maknu tu šikaru, stvarno pogled boli glava. Eto ga i stadion. A tereni su tamo. I eto, tu je parkiralište, znači, iza stadiona. Da. Ne znam koliko točno mjesta ima, nisam upamtio podatak. Ali evo, parkiralište je tu za gostujuće ovdje. Da, tamo je most. Eto ga. I tu su parkirališta. Da. A tamo iza su tereni. 7 terena. Sve ukupno. Da, uvjeti za treniranje kao kod najboljih europskih klubova. Ne sjećam se više točno koji sam klub gledao, ali mislim da je... Napade me osa. Mislim da sam gledao Bayern, da oni imaju 7 terena, tako nešto, ili Real, ne znam više točno. Ali uglavnom vrh uvjeti. Da, tamo. Ništa, idemo malo bliže. I eto nas kod terena, njih 7 znači. Da, znači vrhunski uvjeti, vrhunski. I nije mi jasno zašto kamp mora biti negdje drugdje. Pa ovo je predobro za hrvatsku reprezentaciju. Znači 7 terena, zašto bi negdje drugdje morao biti kamp? To mi nije jasno. I zašto HNS toliko ne voli Osijek očito. Nigdje se ni ne spominje ni ništa, nego kamp mora biti tamo oko Zagreba i to je to. Što mi nema smisla, realno, ali nema smisla. Jer evo, ovo su fenomenalni uvjeti. Znači ovako, 1, tamo je drugi, tu u sredini su 3. Tamo dalje su još 2 i to je 7 ukupno. Znači vrhunski uvjeti. Praktički možemo ugostiti Real Madrid bez problema. Barcelonu, koga god. Jer eto, vrhunske uvjete imamo. Ali eto da, očito nekome ne odgovara to. Što nema smisla. Realno nema smisla. Da, i tamo je glavni ulaz, znači glavna zgrada nogometnog kluba Osijek. Da. A i ŽNK Osijek je zaslužio da tu igra. Stvarno što je. Stvarno cure rasturaju. Trenutno su prve opet. I ne znam koji bi im to naslov bio. 23. 24. tako nešto. Danas evo igraju sa Dinamom na Olimpiji koja je tamo dalje. Da. A i one će igrati na Gradskom vrtu ako se ne varam. I evo zadnja njihova utakmica je na Gradskom vrtu. Ne znam s kim je zadnja. Ali da, sad su izgubile od Splita u Splitu 3-1 i sad to im je prvi poraz u ligi. Da, ali imaju 6 bodova prednosti, tako da titula
ne bi trebalo doći pod pitanje. Vjerojatno danas protiv Dinama mogu osigurati naslov. U 14 sati igraju, znači. Ja evo ovo snimam oko 1. Ali definitivno i cure su zaslužile da tu igraju. Definitivno. Stadion je prekrasan, uvjeti su stvarno fenomenalni. Najbolje svjetske ekipe tu mogu bez problema trenirati. Ali eto, da, to će ono biti to od ovog videa. Da, mog posjeta Pampasu, odnosno Opus Areni. Prije eto utakmice sa Dinamom koja počinju u 17 sati. Pa da, eto, to je to.